Anya laki din! Gumatangak man iti may 1 kilo nga asukar nana, ken 1/4 abara ako akape. Mabiit laang nardaw, alaag tigat-gatangam. Ay ken ko may 1 kilo akar ni ti baboy nana. Mala, mabiit laang. Kasta gumatang ka iti karnay, tapno adda ipasidam kadagiti putot mau. Ikawan anana. Adto iti bayad na. Ayun gayam nardaw. Inton umay alawasan ti panagawid ni baka mo anya. Aywan, nana. Ay nasayaat nga ron do kasta. Agawidan, tapno iliwan namat dagiti anak yaw. Wen nga rod nana. Manumet at awan asaan na nakadenden na dagiti anak may. Apay no agawid, ang sublipay. Ay saanan nana. Dito'y kanulatan nga agsapol, iti panggedan na. Asino nga ita kinlukan ti arkilaan paray. Numapanyusukunan ni Bakat Mau, iya Manila. Dahita nga ti parikot ko pare. Awan pa'y nakasaritak. Amangan kidimat no dam among pare. Nibayaw ko na paray. Sino abayaw mo pare? Ni Nestor. Ayun gaya man niya. Addawan nga iman maneho na. Ay, kasaritam tuman. Numano ti arkila aging ga Manila pare. Ay, una paray. Damag kiti mapangkwalain na di balayda inton malam. Kasaritak tuma paray. Agyaman ak pare Noanyat ibaga na. I-chat mo latan kanyak iti messenger. Rabiin lakay ngam nakasukat ka mat, papanam? Mapanak man niyayan ni Bayaw Nestor bakay. Ha? Mapan ko man buludin ti ragadi ni Bayaw Nestor. Kaya kasaritak mo laang may papan iti van ngay man maniho na. Apay ti Van? Arkilain ka nun ni Parinar daw nung mapanda sukunan ni Bakat na di Manila. Wan gayam, taumadani mo ti panagawid ni Loding. Wain bakay. Ala, inakbiitay. Mangantayo nung makaawid ak. Mabita laang. Malaing kan, saan ka mabayag manen ijay? Hayat mo asawan. Agawid into no may alawas ni Luding Mare. Katuan mat mare, apay saan mo ay nakita dagiti ipopost na iti Facebook? Saan Mare? Friend kami iti Facebook. Ngam saan ka interesado ko nakmanan. Sika talaga mare. Katuan mat. Amo mat. Idi pa ilada dito'y Pilipinas daya babae. Ado dagiti saan ko agayat nga ugalin na. Piling launay. Agbibisin. Anya? Iso asana ka interesado iti biyag na. Marurudag lang. Anya lagi din. Mabisinak lakay. Anya nga ro dikayat mo asidaan, bakit? Siyak man ti mapanagkita iti tersena ni Nana Bella. Apay, saan mo akayat dagiti insangput mo asidaan? Si kakit dimot. Nauma ak kadagita. Kayat ko ti sabali mat Pork liempo kuma. Ayun Addala ko ni Nana Bella. Malangarod, siya kun ti mapan gumatang. Tamakarwarak man mat. Nagmalmalum anat naturog tinararamid ta. Mala, in ka nga ro din. Ta siya kung ti mangiluto iti gatangam no sumangpat ka. Ay naapo, kuna lakit din no asino tinakasusuon iti batya. Si kamagaya mare. Luding? Wan, siyak nga rod. Apay, saan na ka din ang mailasin, gaputa pimintasak ijay abroad? Una yan. Awan kas na ngayon baga kanya.
Mala, gumatang ka man kiti tilakok. Ah? Anya day tala ko maya. Benak ka na gurong. Adapay bisukol. Golden kuhol ko naman. Kana dapay ti kuskusilang. Fresh amin na kita. Iso, ti sinusuon ko. Hay, amom, baki kang anya. Manipod na gabroda. Saan akon nga agsid sida iti kakasta? Ha? Maariya kakon. What? Ay danga. Isumatiin dakdakkel mo dagitoy. Sa ita. Ay sus. Nakapayat ka lang ijay Saudi. Nagawid ka. Saan ka nga agsidsida? Pao na yan? Apay ngamin aya. Anyang iti maaramidam no saan ko akayat. Kat maariya kak nga rod. Ay, salbagid ni. Iti kinabayag kon nga agang angas ditay lubwang. Sigaman pa iti napuuta ka nagabroda na gawid. Asaan na kano nakayat nga agsida iti banak? Gaputa maariyak? Ay, nga lagi din. Dita ka man langan. Ha! Nay, nasabat mo ni Baki kang ditadalan ko nam? Wala na, adala ko na nga agurong, kaskada benek, kaskada kuskusilang, nga sana kagimatang. Na, apay gayasan ka gimbatang. Kat dayjay ko matimayat asida ang tanabayag asaan ka anak asida. Ay nanana, manipod na panak ijay abroad, namimpinsanin nga impromise ko iti bagi, asaan akon nga agsidapay iti kakasta. Anya, ay unay kan ludeng. Never kunak manan. Diyak man amo nana, ngam basta, maariya kak matan nga agsida. Nang runa iti agurong kan bisukul. Ay, pulos asaan akon nga agsida. Hiya. Si kakit di mat. Ibagam ti kasta, kat isumat ti indakkel mau dagita asidaan. Idi sa anak pa'y anagabrod anana. Ngam ita ta naka-abroad kat saan matan anya laki din. Puo na yan. Mala, ibagam no anyat gatangam tay lakwan ka. Anya, kasta ti imbaganakan ka? Ay, wan mare. Ay na. Naimbaglagid din ta saan ko pinasubsuban ti danga. Una yan, mare. Ay, nay, sulaan tinapuuta ka na ba na yabro, tanagawid? Asaan ka nun nga agsidsida ka dagiti sidaan nga indakkel na? Ha, ti awanan ba inaluding? Bay amon amare. Kasla saan kamot anairwam iti ugali na. Si kalangaro doon tinangimbaga apiling launay ya. Ay, sa bagay matkadi, ah? Piling kan agbibisin launay. Ay, ingkakidila ko day tala ko medyo daya. Sigurado ama ibus ijay. Kat, si Kangay, saan ka agumantang? Gumatang Dua abaso nga gurong ta igisak man iti kamatis inton bigat. O ala, mabit lang rod mare, taitakalan ka. Una yung ngay. Nagkapula nga iya abroad. Saan nga agsida iti agurong kas kada benag bakay? Uwan ka no lakay. Isumot imbaga na kinibaki kang. Hindi nagsabat da iji kalsada. Anya laki din. Nakababain man dahi ta mapan na imbagbagay ti tao. Amo man da aluding. Napanlay di abroad. Itaan nagawid. Saan ka nun nga agsitsida iti agurong tamaariyak ka nun? Anya? Ay salbag. Isumit tindakkel na. Kin iso ti pamuspusan asid sida ay hindi saan pa anak abroad. Adamotin ati kwarta na. Iso akastan ti bagbagana. Ay, agpapankas ta. Saan arumba nga kasya ti ibagana? Saan nga agsidsida nga? Ay, nakababain man. Bareng ano saan nanton akanan dagiti imbagana. Ay, anya lakit din ngamin ayan ni Luding.
Naimatan apa nang ibabain mo kanyak, bakit? Ha? Panang ibabain nga ibagbagamot si Kanardo? Ne, tagin di ka pa ilang awan amumat. Apay amapan mo imbagbaga iti tattao, amaaryak kan nga agsida iti agurong kas kada kuskusilang. Anya? Saan kumamatakas ta? Iti saan ka pa yan nag-abroad? Iso ti pampamuspusan tayo no kasya nga awan si daan. Sa itaanapan ka laang nagkatulong ijay Saudi. Nagawid ka, maaryak kan? Kat pudnumat, manipod ita. Saan akon nga agsida iti anyaman asidaan amaala ijay taltalon. Ultimo kunak tumag. Anya? Pauunayin ludeng. Siyak matan nga asawam ti maibabain gapo iti kastang aramid mo. Ibagbagak laang tipod no anya. No kunak asaan akon nga agsida. Saanan? Maariya ka kun atalaga. Iya! Anyat lako yung asidaan, nana. Anya aya si daan ti sapsapulam ludeng. Karnay wunaw natang. No natang, adaw tinatang alakok ejay iged. Fresh dagita. Kapal palingkik la itay bigat. Ay nanana, uray ka sa ka fresh dagita. Saan agumatang? Apay, saan ko kadian na ibaga kada kayo? Asaan akon nga agsidsida iti natang, malaksid pa'y kadagiti maalala iti taltalon. Anya, ay nagkaro kamutan ludeng. Ibagbagak lang tipod no nana. Anya ngay nga raw tisid-sida umitan. Pasiglatan a karnay, kas kada frozen, kas takaday. Katuan anana, anya pa'y ngay. Basta siya, maariyak akon kadagiti maalala iti taltalon ko nakmanen. Ultimo bugoong jak kayatan. Yak. Dagita inabraw kas kada pakbet akabang bangsit. Ay namimpinsan ko alinipat. Ay, salbag ti amin a salbag. Ala nga raw, golpe man tilakok a karnay kas kada fish, ta isulatan ti sidsidam. Ala, ilakwan nak iti may 1 kilo a pork, may 1 kilo a chicken, kan may 1 kilo a bangus. Nayunamatan iti crispy fry, tagluto akman iti fried chicken. Mala, mabiit laang. Ala, tigat-gatangam. Dahito man half kilo abunga ti parya, nana. Manugahim ti may 1 kilo. Ay kwa, 120 ti per kilo ti bunga ti parya. Iso 60 daytan. Oh, adto ti bayad ko, nana. Kan 6 pieces pa'y gaham nga itlog. Isuman ti lauk ko. Ay, imbag kayo pa'y. Takayat yulat ta ti agsida iti natang. Apay kit din asaan, nana. Katno dagito iti nasustansya. Nang rona da ti bunga ti parya. Nakunak dayta taday jay nga minaludeng. Saan ka no nga agsidsida iti natang? Kan kadagiti maalala iti taltalon. Anya? Imbaga na dayta? Ay wan, imbaga na itay imay gimatang. Pakbag akabang set kunana nga raw. Kan saan ka nun nagsidsida iti inabraw? Anya? Ay, una yun, aludeng. Ay, sumgar dagiti kalbo no mangagdaray nga imbaga na. Anya lakit din. Ay uray siyak nga raw. Sa anak lang asimgar iti imbaga na. Naasarak pa'y kit di Una yun, aludeng. Idi saan pa nag-abroad? Ultimo sa bunga na'y asaan pa'y unay arimwar. Mapanaalaan nga oray saan pa'y kumaamabalain. Nasubraan mo't nga nudan, nana. Manipod idi nag-abroad. Anya lakit din. Kabsat ko la siguro ni Loding, idi pa'y laang tinong pakon tikas niya pa nagsasauna. Ha? Agasan man, pakbot akabang bangsit ko na nakano kin ni Nana Bella. Bugong akabang bangsit, anya laki din. Ay, uray no saan mo akabsat, kat mabalin mo latamad atong paan. Anya? Katuan man,
Awanan ba gidi Nabanlangi jay Saudi iti manuad tawan? Nagawid, kariyak ng dibugoang. Mariyak dibugoong am kaslamat duling at tuyo ti itsura na. Ha? Kituan mat. Ay, mariyak ka no. Angam, ay sus, mas nakarariyak matilangan na. Tidang nga, babae. Ay, sapay la kumangarod ata saan ama ibusti kwartana. Tapno anda ka na yung tiigatang na iti agkakaimas asidaan. Tapno, saan to nakababain ka po iti nailawlaw ang imbagbagana. Oh. Apay nakamulang-lang kamatlatan di talo ding. Ha? Apay, adda parikot mo. Mabisin. Awan sidang. Anya? Awan si daan ko nam. Ay kat mapankan gumatang iti karne. Inka ije tersena. Nagbayagan ngay. Anya gumatang nga ibagbagam. Kat amumot na ibusan ti kwarta. Awanan ti maigatang iti naimas asidaan. Anya laki ding. Ne, hey, katanya ter aramidom ngay. No awan ti igatang mo. Ay kat inka mang sapul Ado ti maala ije taltalon. No lakit din nagagat ka ama pa nagsapul. Inka man sa pulan ti butas kan kalugong ko. Inak man laangan mangkita iti sidaan. Mabisin da tao. Awan pa'y naluto asida. Anya lakit din ay ati kastoy abyan. Ay! Diyos mio! Marimar! Ha? Bakikang? Kung naglagit dinoasin, o di kasla uong, ang nakakalugong dito'y igi di kalsada nga agal-ala iti kalunay. Ay napo si kamadlagayam luding. Anya? Kung nakmanusaan kan nga agsida iti kakasta, ay na, nagdagaang di panawan, nga madagagit din dito'y akong di ala iti kalunay. Amom si ka, nadilaw ka unay. Bibiyang mo nga min aya. Kano kaya mo mati agala akit agala ka? Oh, di ko naman kidian niya, ha? 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 Naibusan di kwartam. Anya? Idi kagabgabo medya abroad nga da kwartam. Kung namasaan kan nga agsida iti kagasta. Kung nampay ama ariyak ka iti agurong kas kada kuskusilang. Anya nga ita, ha? Alaman? Ay sardangan nakman si kabakla. No awan maibagam, labsan naklatan dito'y salbag ka. Oh, no salbagat. Nasalsalbag ka ba'y? Oh, kung kundit ka mat, asaan nga agsida, iti kagasta. Ngamita nga awanan, ti masidam. Umay kamat lang aro dagala. Anya lagit din aya, luding apiling. Ha! Nay, anya nga day tayong kabel mo iti sakaw. Uray lang tad-tad-tad. Ah? Ay, kwa. Agurong nana. Imbagla akargaak man iti buggoong. Anya, kunak man no saan mo akayat tiyag sida iti kasta. Ninanamot. Kun kunaklaang mat aday jay. Da kayong mat. Kunak nga ibagbagamat. Naglastog ka nga agsasaw, idi kagapgapo medya abroad. Ngam itatawanan kwartam, ano sa malagarot ti kasta si daan. Ala, saanin ang maulit, nana? Ay, no maminsan nga man, saan ka nga agbalin adarasudos? No adda kwartam, aguli magkalatan. Saan mo nga ibagbaga iti tattao, ama ariyak ka iti kasta si daan. Ha? Agbain ka kumamat iti kasta pa nagsasaom, ludeng!
ar-arigan. Kasla nalpas mo nga intupra. Ngam, sinublim mananakinan. Anya? Katuan mat. Ay, apo aya. Siyak pa'y din ti mababain ka po iti kasta nga aramid mo. Gusto kumamutan alakay. Naglaing kan tumot ngamin nga agsaw iti patapos. Kunamlano agnanayon nga dakwartam. Ah? Anya nga ita. Dagiti imbagbagam akaariyek mo na sidaan, isumot lang tiyan ano sam amapan alalaan ni taltalon, tapno at dalamat sida. Anya lakit din. Ala, saanan ang maulit lakay? Promise. Makapasar ti kasta nga aramid mo. Pangaasim tagbal-baliw ka kumamatan. Ay, anya laki din. Saan ka nga gibibat iti sao? Tapno saan kanto ang nakababay kadagiti tattao? Ay, anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Awam magayam ti usarem a martilyo anak kaw. Uwin nga rod nanang. Adama kidi ati lansa. Awam mati pagmartilyo ta. Mapanaklangin bumulot iti andamari ising nanang. Ah, adda nga ta ita. Ada siguro agtudtudo mo. Awan siguro tinapanan na. Maala, ingkagarudan anak ko. Tapno may simpata daytoy galba. Medyo nakapsot pailaan daytoy kriseng. Ngam napigsa ka naw ti sumaruno a bagyaw. Ay, sapay la kumaata nakapsot ni Dante nanang. Sapay la kumatakas laki ni Krising mutlaan. Oh, Mare, si kamot gayam. Wan mare, umayak ko mabumulot iti martilyo kanila kay mo. Ha? Isimpa la ko matigal ba, banda ti kusina mi mare. Ay, wala Mare. Ni, madaman ti bagyo a Krising. Kat adamanan ka no si sumaruno. Ay, wan Mare. Kalpasan ni Krising, sumarunomot ni Dante. Ay, gusto ko mamutin Sapay medyo asidag tayo iti karayan. Kabut-buteng nung umato ti danong. Wan nga rod Mare. Ala, mabait laang ha. Sa pulak ti martilyo nilakay ko iti pangikabkabilan na. Nay, si kamagayang paray. Nagapamngay. Apit, nakapitpitak ka. Nagkapuak iti banggag baray. Napan ko manin, simpa lagi. Naskin nga simpa iti banggag may. Sika nga baray, nagkapamay. Kas labuti mo na ito imot mo. Ha? Ay, mong paray, yara na itaw Anya? No kaya mo, di umay kayo palay, tagsyat takinay. So, mula nagbagbag yan. Awan mararamay. Ay, paspay lang baray. Nagsagana ki kanay. Madama ti bagyo na. Alpasan na ito Krising. Dapat ti bagyong Dante asumaruno. Una, danag mo na yan. Kas ka la babae, mamadandanagan mo na madas. Hay! Anya? O may kakidi ki palay, Sumarno ka ta, uminom ta. Irar ko man, pagkanta, kakabarbaraw. Ay! Nagmayat yung minahong kabayatan di pa nagkankanta, May gayang bimulod ni Baklay ti martilyo ba kay? Wan lakay. Naimbag ta dapay ti maysa martilyo. Wan nga ron. May mo't binulod ni pare Berting ti maysa martilyo di kalman. Isimpa na kanumot ti pag-ininlawan da. Kunay, nagsasaraw nung ti bagyo na. Ay, wan nga rod. Numalpas na ito Krising. At dapay ni Dante nga umay. Ay, gusto ko mamot din Wan nga rod. Nakabutbutong dito ayan tayo nga asidag ti karayan. Sapay la kumaa. Kasaan nga ngumato unay ti danaw. Nabigatan bakit? Daita nga rod. Daita launay ti pagbutbut ngan ti kaduan. Nung umato ti danom, ije karayan.
repertoire mo matanda tapagkantaan. Isunto mo lang agbagbag yun. Agkanta takidi na. Bilay. Ay wala, nagmayat ti agkan-kanta ita. Kaawan maar-arami. Isumay ka. Nalang, ang kasapulin ti Mike Kinsong baw. Takumanta, man iti paborito ka kanta. Ah, anyat paborito mo ayan. Kanta, mantay. Our love is unconditional. We know it from the start. Apay, oray Ilocano tayo kaya tayo mo ti kumantay ti country song Yalagi di. Ay, gaya man niya. Day tagayam ti kanayon mo akantaan. Sipod pa'y. Agkantaak man mo iti Ilocano song. Anya ngay mga Ilocano song day ta. Bakay. It amin ang aamakitak lakay. Panglamay. Ano mo? Malang, sa pulam nga raw, tayo ipaspasapol ka. Tarog yan, tanti kumanta. Agasim man da kita agaruba na nang. Ah, Kabayatan ti bagyo. Kabayatan ang madandanagan na iti daduma akaruba. Gapo iti nagpigsa nga angin kun todo. Mayat mo ti panagkankanta daan dong piling. Wungar, kaslada maging insulto. Niloy da mismo akaabay da iti balay. Agisimsimpada iti kalba iti balay da nga oray todo. Imbisa mapandatulungan. Nagmayat pa ilang ti panagkangkantada. Uray dala ipukpukaw kan iik-ikes ti panagkantada. Makita damat ti aglawlaw ang madandanagan ti amin. Sa bagay, simintado ngamin amin asulit ti balay da. Iso ang nakarelax dalaang ita amada mga agbagbagyo. Sanda nga ammo at tumulong iti pada da ataro. Uray kumasaan da ang mapantumulong. Saan kumakasta nga agkakantada. Kabayatan ang madandanagan ti kaadwa. Idi pa akastada na kita nana. Iso asaanan nakaskasdaa. Anya lakit din daan dong agasawa lakay. Huwag nga rin ba kayo? Busy ti amin nga, isimsimpa iti galba. Tas kada amin ang mabalin ang may simpa. Nga misuda, nagmayat ti panagkankantada. Oray dala ipukaw ti kantana. Sapay nagpigsa. Makatitilang iti lapayang. Kasanda, makarik na. Makarik na dayang ngamin nagita nga agasawa. Kat idi pa ay akasta ti ugali da. Nawan bagyo wano tulong. Saan da mo nagkanta no agininig. Nung bitang agbagbagyo, nagpigsa ti angin ganto daw. Isumit ti panagkantada. Krising pa ilaang da ito abagyo ita. Makita man no aging gayon dong sumangpot ti sumaron no abagyo kat kumanantada pa ilakas ta. Napigsa ka no ka ni Dantay. Nung da ito krising amadama. Aywan, iso tinabuyak iti TV iti ragbi ilakay. Ay, salpag na kita karuba. Hindi da pa ammo ti tumulong iti karuba da. Naimbag kumamot no oray saan da mapantumulong. Basta saan da agkankanta kasta. Sa pinaka full volume ti video okay da. Nyalakit din. Lakay, nakastrak mat gaya man ni Bagyong Dantay. Huwag nga rin pa kay. Nakapay mga simril adyo. Iso kita amnay, nagpig sa ti angin kantudo lang. Saan ang makaapekto day takadata lakay? Ayun simintado amin na sulit. Balay ta. Iso na lang at asidag ta iti karayan. Malayo sa bituka. Ha? Tagalog ka? Alain takit din ija kusina. Insagana kun ti pamigat na. Nagluto ak iti tinapakan itlog. Kalpasan ti panangan ta, agkantata manan. Ay, uwi na. Iso mo lati pang panunutat kahit makay. Awang nga rin ti mararami ti agkantata. Ado nga min tinapanunot ko at title ti kanta asaan ko anakanta iti kalman ka. Ay, uray siya ba kay? Ado mo, tinalagip ko ka title ti kanta. Ay, tintong madamdo na. Ala, intangarod mga hanan lakay.
na yun ay akaruba. Hay, manipod ini ng rugi ti Bagyo Akrising. Nagkakantada. Aging ga itasimbang peteng ti Bagyong Dantay. Ay niyalaki din. Ay, di daan mo ti makipag-rik na itaglawlaw da. Adaw ti lumablabas ang mapmaman ija iskwilaan. Tamabuteng da itinapigsa at tudo kan agay. Ngamdag ita apiling kan ando. Kasla saan da makarik na. Nagmayat pa'y na ang ti panagkankantada. Ay, agasem man. Talo aldawin nga kang kantada. Naimbag ko mamo no nagmamayat ti kantada. Pasig mo ta sila. At adangaro nga ipigpigsa na ti tudaw ka po iti panagkankantada. Alagi din nana. Bitbitin tan dagiti napatag nga alain ta. Intamit tin ija iskwilaan. Ang mga nuad adda pa nga ipigsa na ti tudong itong rabiing. Ay na, nakabutbutang na dumanon ti danom ti karayan. Aging ganito yung balay. Ay, kabutbutang nanang. Awan nga tati panggap dagita akaruba mapan ija eskwilaan lakay. Awan na siguro. Tani, nagpigsa ti angin kinto daw. Nagmayat pa lang ti panagkankantada. Ay, ida pa'y lakot nga agsagana. Kasi lang nga ron awan ti bubutngan da. Alakit eh. Alaang tibag nga insaganak tabit-bitot mo tayo tibag ko lakay. Intan ija eskwilaan. Awan makay, minta nga ro da. Laging nakakugri. Ay, kung naklaki din no saan kayo nga umay, mare. Anya saan? Pagyanan mi ngay mo't ijay nga umaduti danom ijay karayan. Kaya dagay karuba tayo nga ijay. Saan da nga umay? Ha? Asin ti ibagbagang mari? Sino pa'y kumangay, mare? No saan na dagiti agkan-kantang ori madamang agbagbagyo. Punaklakit din. Jak amo ka dako ada mari. Itay limabas kami ijay. Madama pa'y lang ti panagkankantada nga agasawa. Anya? Pulos nga awan da danagan da iti bagyo. Nakarelax da ijay balay da. Kabayatan ti panagkankantada. Ay, anya laki di. Ngambay amon Tinapat na kadada tayo ita dito iskwilaan. Safe tayo dito Kan adayo tayo iji karayan. Bakay! Ay, bakay! Ay, nagpiksa mo tintinong iti karayan. Ha? Ha? Di mano nang di pala itinanong bakay. Ay, ayun nga pa'y sulakay. Hala, kasanon dagiti usarta. Bakay! Ay, mangrugin na marbatili kong tipalay. Umay kang bakay! Rungwartan! Uray nagpiksa tito daw. Ang mga numayanot tamay to. Intan! Ay! Apayasan ka matagdagari kumare. Agpampanunot ka kadimanin iti title ti kanta-kantaam kalpasan ti Bagyong Dante. Ayan niya laki din. Si kakit di mo't mare. Kas ka lamangin insulto iti kasta nga ibagbagam. Anya? Mangin insulto nga ibagbagam mo, mare. Sana ka mangin insulto anya. Ibagbagak lang ti podno. Ayun gayam, kasano kayo nga makakanta. Kit di nagasamot ti danom ti karayan ti balayo. Ay, day tangarod ti pampanunutek ita mare. Kasano kamin ngay kinilakay ko. Awan apulos ti usar mi an nailigtas. Ha? Ay, katanya ngay ita. Idi madama pa lang ti Bagyong Krising. Nawaya ko panagsagana yo. Ngam, apaw, saan mo ta nagpipigsa mo ti kantayo nga agasawa? Daan nga limukan nga. Diyan na kita kang kantain nyo, idi. Ha? Kapayatan na busy, kan madandanagan ti aglawlaw. Busy kayo mo ngagkankanta kanila kay mo. Da kayo, ti mangin insulto, iti kasta nga ramidyo. Mare. Anya nga ita, awa na pulos na iligtas sa gamit yo. Agyaman kayo latan nakasangbot kayo pa nga nakarwar ije balayo. Tano saan? Sigurado pinag-aagawan da kayon ti agatol. Kas kada paltat ije karayan. Ayan niya laki din.
amangan no adda maitulong yu kada kami iti asawa. Imbes ama siyan ti tattao kata kayo, gapo iti napasamak iti balayo. Ngam saan? Taadapay kit din ti mangibaga, agonggo na yo. Anya? Saan nga agsakit tinakam mo Nga oray kas na ti bagbaga ti tattao. Gapo taam mo yung mat iti bagbagi yo, nga adamot basol yo. Mare. Nagpigsa ti todo kun angin, ngam apo. Nagmayat ti paragkankan tayong agasawa. Akas laawanan ti sumarunong aldaw, ang mabalin apa nagkanta. Pasensya ka na, ngam awan ti maitulong mi kada kayo. Jay asi mi kada kayo, kat nasukatan iti rurod. Anya lakit din. Anya laki din ngamin pare. Madamang agbagbagyaw. Ngam nagmayat ti panagkankan tayo nga agasawa. Paray. No kumangamin idagrugrugi pa lang ti bagyaw. Insagana yu kuma dagiti mabalay na may sagana. Imbunag yu kuma dito iskwilaan. Ay, Tauray di nagastida na ti karayan ti balayaw. At least, naisalbar yu kuma dagiti importante nga usaryaw. paray. Idi mo ngamin madamang agbumbunag dagiti daduma karo ba? Kahit mayatlat ti kantayo kung nibaga mo. Kaslawan dadanagan niyo. Pasensya paray. Pasensya ka mo't pare. Tawan ti maitulong ko kin ka. Urayin nyo latan ti itulong ti barangay kada kayaw. Ay, kasanuta pa'y itan lakay. Bakit? Uray adda itulong ti gobyerno kadagiti nabagyaw. Saan lata nga umdas? Sayang dagiti amin apundar ta nga usar. Ay, no amo tala kumakas ti mapasamak. Nagsagana ta kuma. Saan ta kuman nagkankanta kabayatan di napigsa nga angin kinto daw. Basol tamot kit di lakay. Awan ti sabali apabasulan ta no saan ati bagita mismo. Iti ka ano man. Saan na mauli day bakay. Ay, nagpigsanto mga min ni Dante. Una yan, anyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mare, adala kong amangga? Hay, unay kan mare. Siguro, no ulag na ita, tinukaw na kan salbag. Anya? Day tama ni neta. Sangsangwam day talako kamangga. Anya lagi din. Ayun! Jakmot lang napansinan. Una yan? Sus! Kasla mata amin alinaod day tarupam. Ngam saan mo bailaan nakita dagita nagdadakal amangga dita sangom. No nyalo unay ayat ipampanunutam. Si kakit dimat. Nagadumanan ana ibagam si kabakla. Mala. Mano a kilo ayat ikatangam? Mano ti per kilo aya? Ay, 45 lang, mare. Ala, ilakwan nak iti may sa kilo, mare. Makapangpanganak at talaga iti mangga. Okay. Mabid lang, mare. Anya dagita nagbubukol nga imot mo, mare. Ha? Ay, kumare. Mangga daytoy. Makapangpanganak nga minunay, iso anapanak gimatang inja ni baklita. Ah, ay, kasta ka de? Rabrabi imot amangan ka iti mangga, mare. Kat, saan mat ajay oras ti mangan? Si kamat. Si kangay mare, papanam. Ay, may sublatak man ang mapan terse na ni baklita, mare. Inakman gumatang iti si daen me. Ay, katwa na. Barang saan pa'y nagsara?
Ala, mapan ka nga rudan, Mare. Barang nakalukat pa eh. Nasabat ko ni Brenda, Mare. At damot imot na amangga. Ha? Ay, wan, Mare. Dito ay tinagatangan na. Kasta ka di? Ay, una yun, DJ, babae. Rabi nga manganti mangga. Siguro, masikog DJ. Ang mga nuagin inaw kit din. Ha? Siga kit di mo't, Mare. Kasano ko mga aginaw kat awan mo't asawa na. Oho, awan asawa na, ado mo ti tricycle driver amang itultulod ken kwa na ijabalay na. Oh. Anya tamo tayo ngay, no adamot aramiden da milagraw. What? Oy, nag-advance mat una yan dahil panunot mo, Maritonya. Ay na, ibagbagak laang ti pudno, Maray. Amok ti mapaspasamak iti biyag na dayja Brenda. Awan asawa na, ngam adaw ti lalaki na. Iyus. Anya? Isong amok, masikog dayjay. Agasam man, kundi gatang iti mangga akanen na kanumot kit rumabiin. Amok, agin inaw ti sayat a babae. Anya lakit din. Ay, salbag ti amin na salbag. Nung nangalalaan na nga tati kastang imbaga na ken ka, ha? Ay, amo mata ni Tonya. Amin na makita na agad adamadi aka ipapanan na. Ay, una yan. Gapula ang tanakita na anak kay iti mangga, ibaganan nga agninawak ka, no? Wan, Mare. Iso timbaga na, iti simublad kayan ka nga imay gimatang. Anya lakit din. Apay, saan ang mabalin ang makapangpanganak lang iti mangga? Iso nga imayak gimatang? Diyak manamugan ko, ana. Okay, ti saba. Tay baga na pa'y kan kang kaaro ti lalaki at tricycle driver amang itultulod kanyak ijebalay? Ti awanan ba'y na babae? Gimatal ti dakulap ko iti rayta nga imbaga, Mare. Matungpak dahi iti left and right kunak tumat. Ala, tumpaam. Maruwam, ababae. Day, tati parakan ka. Anay ko, apay atinong panak matlatan si ka Brenda. Apay, saan ka nga aware nga adatrasom kanyak? Labi naman. Maminsan pa'y, Lablabidam ko ng pailang, ha? Ne, apay ngay atong pa, kamatan atong pa. Anya nagitinapan mo yung bagbagay yung tersena ni Bakla. Alaman, ibagam man dito isang wanak ita. Anya? Gapulang iti mangga napan ko ginatang, napan mo matin imbagbagang agninawakon. Kantidakas na pa'y, nakunam ka no anagado ti tricycle driver amang itultulod kanyak ijabalay. Malamang, isuti na kasi kong kanyak, kasta ka di? Ha? Maminsan pa'y, Day, tati maganap mo salbag ka. Awanan ka itibain. Amin matan kat ikam itidakas akay papanan na. Maminsan pa'y Tonya, maminsan pa'y ha, salbag ka. Ay, naapaw. Una yun dahi ta akulay ti rupam si katunya. Kasla na luom nga star apple. Sumardan ka si Kabaldo. Di nakbisita na karkaraw. Tama nga no si katipagdasalan ti pungtot ko iti dayja Brenda. Oh, si kapay lang ti daganas na nga agsaw iti kasta. Anya? Nagkunangamin ken ka at ti lamapan mo ibagbaga iti tersena ni bakla. Anya nga ita, tinungpa na kalangarod iti kap nekam atumpa. Sumardan ka kuna. Ne. Dayta ngamin ti paglayngam. Amin na makitam, dakas ti kay papanan na. Ulitam to pa'y tapno tungpaan da kan tumanan. Anya? Tapno maimyun dayta rupam iti tungpa nga awan patinggana. Anya lakit din. Ay, naapo. Gusto lang unay na itangay naramid mo ken kuha na, Mare. Aywan, Mare,
Maminsan pa'y talaga ang mapanak istoryaan iti awan kinapudno na. Saan lang atong pati paraman ko na. Hay, bilibak mata talaga iti kinaturad mo, Mare. Agasam man, tawan pa nagduwa-duwa manapan ng tungpakan na. Ay, marurodak man iti tattawa akas kan na. Saan mat nga anuan? Ngam amin ang makita na, ikan na iti kaipapanan. Asino kumangay, ti saan ang maibabay iti kasday nga aramid na. Sa bagay man kaya ni, Awanan ba inday di aton niya? Ure man no aglinipat kami, kumari no kasday mo't laang ti ugali na. No awan kumarik awan laang, anya lakit din. Kat, saan na kumamat ay raman, Mare, unay kan? Ag kumari talatamat, unay yan? Sino ngay mat dyan nakita kakakuyog mo ang nagpalaod idikalman, Mare? Ha? Sino ang lalaki ti bagbagang Mare? Di ka man agindi din awan ang mo, Mare Lisa. Anya? Kano na palabas kayo idikalman, nagkuyog kayo. Panagkunak ni pare kulas dayjay. Un Mare, naira na ngamin nga adamapan ko alaan ijay laod idikalman. Kat nagrana kami mat ijay kalsada, ay kat nagkuyog kami Amo, Mare, ti kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog ako nada. Anya? Ay, sika talaga, Mare. Amumot nga adda asawak. Kan maysa, si aasawa mat ni pare kulas. Amom itapanawan, adaman asawa wunno awan. No ti panagkunam kat adda something mi kin ni pare kulas, nagbidot ka, Mare. Nagrana kami laeng, day talaeng, anya lakit din. Apay, Mare, saan ka kadipay anagnagkam, iti panang tungpa ni Mari Brenda kan ka? Katpudno matibagbagakan ka, Mare. What? Nakita ti dua amatak ti panagkuyog da kin Nicolas. Agos man ta nag-sweet da pa ya magmag na iji kalsada. Anya? Iso apatsyag. Adda saan anasayat ngar aramiden da. Agos man nagragsak da magmag na iji kalsada. Ay, siga talaga, Mare. Amin mata na makitam kat ikami ti kaipapanan na. Naimbag kumaa, no nasaya at akaipapanan, ngam saan man. Ay na, Mare. Saan ko nga ibaga no saan anakita ti dua amatak kunak tumat. Ala, adakan ka day Mare, ngam no siya. Saan ko apat dyan ti bagbagang? Ay, salbagket di day di atarabitab a babae. Saan lagaya masisyak tinang ibagaan na, Mare? Uray dahanagan Luisa ijay daya na panamadlaing bagbaga nga adda kanulimad a relasyon yo ken Nicolas. Una yun aton niya dayjay. Hay, jak amuno anyat maaramidak numakitak ti panagrup-rupa na. Amom, ni Mari Brenda, saan na nagpangadua na panayay balayda na panatinong padagos? Gapumadlang iti sana budno alablabidan na. Payman day a babae. Anya lakit din. Kasanon no makadanon day taadamag kinilakay ko. Sapay managimon ta asawak. Anya laangan nga iti maibagana. Ay, wan nga agpaisoan niya. Sigurado nga aga pa kami nga agasawa no kastoy laang. Mala, mapan kay di balay damare. Kasarita man na imbag. Wan Mare, talagang aramidak dayta. Saan laang apan nakisarita. Talaga ang matungtaken maisagunot ko dayjay. Anay ko! Nagawan abain mo? Mangdadaal ka matan iti relasyon ti agasawa iti kastang aramidam. Apay ngay atinong panak matlatan, Lisa.
Talaga adamagampay laang no apay atinumpa ka. May sapay. Ay! Anya ka din tiraramidam! Salbag ka! Di mo orayan ang mangirwarak iti pangpang orgukan ka! Anyat napan mo imbagbaga iti kaaruba nga dalimod a relasyon mi kin Nicolas, ha? Apay, napanaknakam? Nakitam lang ang nagkuyog kami. Tilamod tan tinapam mo imbagbaga iti tattao. Anya? Anay! Salbag kakit di. Kasanon numaamuan ti asawak day ta anapan mo imbagbaga? Ken ti asawa Nicolas? Ad ebidensyam, ha? Kwa? Awanan kay tibain. No dumanon day takin nila kay ko. Idarum ka kunak tumat. Nakitam lang ang nagkuyog kami. Tila-tilan tinapan mo imbagbagay ti tattao. Di pa'y lagdiwig day tangiwat mo. Makapapungtot ka. Ay, tinumpak iti nagsasaro no. Anya? Kit nan ano ngayon tiro pa na? Bibiyang ko kumaitiro pa na. Tinapatag kanya. Natumpak iti namitlo. Ay, una yun bakit? Kaasi mo tiro pa na no kasta. Sapay rapas si dakula mo. Sa anak anaasikan ko analakay. Pulos sa anak anakarik na iti asi. Ha? Talaga apong tot tinagari iti bagik. Ay, yan laki din na ya. Maminsan pa'y nga damangag ko asayang gusang na day di ababay. Talaga asaan lang atong pati iparaman ko kankwana. Bakit? Nagalas ti ugali na day di ababay. Isun sa lang ti tao anay parso akas jay ti ugali na. Makapangaryat! Kanya lakit din! Nay, lana mo day pulpulagid mo di tarupam, Tonya. Tagtal na ka. Abay, nasaniitan day tarupam. Gapo iti tungpa nga awan patinggana. Anya? Naimbag man uray namin anuda atong paang day tarupam. Kat saan kalata ang mapukpukawan iti namnama amang ipapaan iti bambanag nga imposible ang mapasamak? Tikunak, sumardeng ka. Tamangan no si kamat itong pa. Aha! Di ka pa ilang amin baliwan day tanga ugalin. Apay, manupay ayati masapol amang tungpakan ka, sakbay nga agbadbaliw ka. Anya? Ay, na-immune na talaga day tarupam iti katutungpa. Ay, Kita man, saan pa yan atumalab day talanang ikabkabil mo di tarupam? Oh, kasla nakatrace pa'y laang ti ima ni Lisa dita. Ha, anya laki deng. Ay, naabaw! Kung laki din no asino kan. Si kamagayam to niya. Ay, si kamat Cardo. Kas maalaal-alya ti panangkitam kanyak, takas tao na yapan nakakigtot mo. kas kamo lamang gagamutan iti kasta lang am. Anya? Day tagayam ti bagbagada tinungpa ni Brenda kun Lisa niya. Ay, unay mo ngaminan ti pamayam ka iti makitkita mi ti aglawlaw. Amin mo ten kay ikam iti sabali kay papanan. Apay, adaam mom aya iti napasamak si Kakardaw, takas ti bagbagam kanyak. Alaman? Amo ka. Alangan mo asang nga ibagat ti asawa kanya. Ay, so, gusto niya. Anya? Nimbaglangan na. Tasanak adagos anamati iti napan mo imbagbagay ti tattao. Nga dalimod a relasyon da kulas kun ti asawa. Ay, salbag ka. Baliwam day tanga ugalay. Tani, kaasi mo day tarupa mamatongtong pa. Gapulangit ikinatarabitab mo. Anya laki day. Oh, nakita man na dito imot ko a pinyak ng orange. Ha? Ang mga no ibagamanan nga ginawak iso aging matang iti kastoy. Ibagam lang, tapno itapay lang luguban kan. Ay, si kakit dimot mare, awan matibagbaga. Anyat amok, no plan-plan wamanan ang mapan imbagay iti tattao nga agninawak. Iso aging matak iti pinya nga urerabiin. Ha? Amok ti ugalim kat. Amin ang makitam kat ikam iti dakas aka ipapanan na. Ibabain mo matitao gapo iti kas nga aramid mo. Kwa?
Pasensya ka kuman, Mare. Ikarek, saanan ang maulit pa'y? Ay, nasaya at no pudno na itaga imbaga, Mare. Tungpaan ka kumankat. Yay uray la ag-black day tarupam. Makapakay blood ka, babae. Ditakan! Nakita da kami itay ang nagkuyog kiniberting. Taintulod na tiginatang ko a feeds ijay balay. Ha? Ang mga no ibagam manan nga dalimod a relasyon mi. Ibagam itan no kasta ti tumartaray di ta panunot mo. Takulaya kunday tarupam. Ha! Pakitaan ka manan iti istar ko naktuman. Kwa? Saan, Mare? Sikakit di mo. Anya? Ikarek, saanan ang maulit pa'y ti inaramid ko idi kada kayo ka ni Pare Kulas. Aklo na ka naglablaba sa kunay. Nasaya at kit di ata na amiris mo dayta. Salbag ka. Ay, pakawanan na ko, Mare. Promise, saanan ang maulit kunakmanan. Rumbang lang ah. Makadadaal iti biyag ti agasawa dagitang aramidam. Uray awan kinapudno kan pamaneknek mo. Nagturod ka amapan mangibagbagay iti tattao. Salbag ka. Kas iti nakunak, saanan ang maulit, Mare. Nasakitan da ito'y rupak iti tungpang awan patinggana. Husto lang. Barang agnakam ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom ama inom lando. Ay na, si kamot Sandra. Baong ka baon. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Si ka, baong ka baon, oh. Anya? Mabalimasi kan, ti mapanagsak daw. Ibaw nakpailang, nagsakit nga rin itul-tul ka. Ano ba tayo? Nasakit ti tel mo, when no? Day ti sakit mo. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo no ibaon ka. Salbag ka kitde. Unay mo dato eh. Nasakit mga rin na talaga ti itul-tul ka. Bakit? Anya lakit din ti kasta pa nagrasrason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Nya? Inton kwan pumayso lang arod a sumakit day tatel mo takitaan. Nagado ka nga. Apingin, Mare. Si kamot ti umay nagsakdo iti inuman nyo. Ha? Ayuwan, Mare. Apay nila kay mo ngamin ngay. Iso kumaati umay nagsakdo mo. Nyalaki din. Ay na, saanan, Mare? Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? Aday jay balay. Nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuyan na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pare Lando. Nasakit ka no ti tel na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaonak kan kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam day jay. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kas jay nilan daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabi ime. Tawan da no mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usaran. Oh, hindi pa ilang kas ti ugali ni Pare Lando bakal. Sa bagay mat kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit ka no ti bagbagi na. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mare Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa a lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra.
No sa bali nga asawa laeng akit sus, mga no isublidan itinaganak na. Ay, wana. Iso abilibak at talaga kinimari tan anusan nalata nila kay na nga uray kasjay na. Anusan na laeng ipagpagapu na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Anjak lamawn. Ang mga no idi pa nga insublidan ni parilan daw. Anya laki ding. Ay, si Kamot Lando, kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan nanang. Anyaya manin ti basol ka. Kasla mo lada kasi di pa nagkikita yung kanya yo. Saan akasta, ngumsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasaman, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mangar aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nyalaki, nasakibang ti tel-tel ka. Apay, ano ni man? Ti kunam kit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agbain kamot basita, iti asawam. Ultimo matan panagsak daw, kat isu pa yun tagsak daw. Anya lakit day. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam, idi pailaang insublidahan. Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak kaw, manong tiryaw, ngamay na, awan lata. Ti pala makarik na ti bain ti awanan bain nga anak mau. Di na minsan ngay may dito balay. Binagbaga ngam. Diyak mo no dengdenggen na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa'y kedi tabaan anusan ni Sandra ti kasjay nga ugali na. Day tangaro ti bagbagakan kwa na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na ti nga anak mau. Jakla mau no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun ti makitangtangdan. Isupay ti agasikaso ti balay da no kas ti asumangpet ti balam. Ay. Ngam ni Landaw. At dalang ti balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuybuya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. Ay, nagadungaraw da rason na. Rason asan matapod no. Intun kwan. Ay pumay sulakit nga raw. Anya lakit day ni Landaw. Intun bigat ipanagmula ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Ang mga no kayat mo ti umay. Ha? Ay, kwaparay. Saan? O, agsakit nga min ti tel-tel ko itong bigat. Anya? Ay, say, nasakit ti tel-tel ko ita ko nakumparay. O. Ay, sika talaga pare Landaw. Ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. Si kaki di mo. Sa makasta paray. O. Anya kitag sakit iteltel mo intun bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot day ta paray. Naigalis lang ti dila mo. Paray. Ha? Lalaki. Jaklaan mo paray. Kaslaawan sir-sirbim akasarsarita. Ha? Nagalas mo tin apa nagrasarason na dahi a tao? Nagalas talaga. Awan sir-sirbin akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daninton bigat? Aywan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga no agsakit ang makitang dan. Ay salbag a kinasadot day ta. Ay, dilagbain dahi alando. Di na kaya ti agtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit kano ti tel-tel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka matan Lando? Tunggal ada mangawis kan kapakitang danan, agkad-kad ka. Sana mga gagagag. Nawan tiriri na.
Kada rin na, may niya lagi din ay amay. Anya? Nasakingar mo tital-til ko bakit? Ay! Jak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbagkit day. Anya? Awan lakit nga sakit titul-tul, nasakit titul-tul. No agsakit tula ang agpaiso day tatul-tul mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kay Roman? Ngam kaslakastan Anya lakit din. Ay na, Sandra balasang ko. Pagyamanak launay, tauray kasjay nilandong anak ko. Katmaan anusam latta. Nanang. Kanayon kumit abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan latta mo. Awan latta nanang. Adalat ta ijabalay. Mayati pa nagululdag na kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Ay, una yan ti anak ko aya. Jak amo no anya nga taya tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nanang. Mariribukan akmat no anya nga tati aramidag kan kwa na. Isi na maun, bareng iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wan, isi na maun. No iso ti wagas, tapno agbalbalaw. Apay kiday, anya laki din na yan. Bakit, nasaya, tas imang pagkaan. Ah, apay akas tati lang nga manakaida dita sofa. Bakit, pangasim man, ipanak ija ospital. Nayan na yung pangasim. Ah? Pangasim saan nga ngangaw na ito. Saan ako nakundi sakit, puno na itumuyang. Anya? Nasakit na talaga titel-tel ko, bakit? Ay, marikata nakpahinga umangay. Nagpuno titel-tel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlangan ti kanayo na pambarmaw. Ay, di kakit di mo sanda. Apay kastamot din, di bagbakam. Kasla sa anak mo din nga, sakit nga asawam. Ay, pangasim gumamot din. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando iya ospital bakit? Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Kat kunak ano natuluyan ay. Pimayson ti sakit ti tel-tel nga ibagbagana. Ay, sus. Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanan akong kundit? Anya? Ay, jak amo, iti dadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taadalaang met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay matkit di ah. Ay, aghay bladen ti lukaw. Pambartumet ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, aghay blood lang raw. Anya laki ding. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapulang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason ana sakit titel-tel mo. Anya ngay, pimayso lang araw. Anya? Mayat, ti agmalmalaman na kaid na. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, nagtrabaho ako. Oho, jaklapat yun dayta. Mamati aktulaang no agtrabaho kan, salbag ka. Ala, gusto ko mamut din na bakit? Nagbalbaliw akong kung lang arulan. Agbalbaliw tarupang, anya lakit din. Anya nga pare, naimbagan. Ha? Ay, umparay. Apa nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wan
Takanayon mo met ngamin nga irason ana sakit ti teltel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, o pimaysaw. Ay, saan na maulit pa'y paray. Aha, patsumoy. Agbalbaliw akaw. Lalaka mo iti mahiblad. Kapoy tagmalmala mapanagululdag. Oh. Kay, isumo ti nakairuaman ti bagim. Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabaawat-wat kas kada iga daw anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho akaw. Nagling ta mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Agtrabaho ka ngamin Nangruna kat pamilyado ka a tao. Sana mabalin ti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakanam. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho? Nay, itaman pa yan nasabat ka. Akong di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalandong. Nang kalmat. Aba, mababan ka na bangkag mo? Siguro, napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho ka batay. Ang kal. Saan ka na kundi sakit ita? Tanapadasa mo tina ospital, gapo iti sakit ti teltel mo. Salbag ka. Ay, idilang na dyan kal. San itan? Nyalaki iti. Nahaw, sa kalagay magnakam, no dadanikan nga ag high blood. Ay, unay na itan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ada sakit ti teltel mo. Ang kal. Nandiyan ay ita, pimay sulang araw. Promise ang kal. Saan na maulay? Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka tapno aglingat ka. Tapno saan na sumakit na itatel-tel mo. Gapaw, ititaba. Unay day nga aramid mo si Kalando. Apay ayaman na nanang. Bigbigat sa nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapalit na nga. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit ti teltel mo. Aging gaita, adda kalat ta ijay unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ay, nyalaki din ayaman nanang. Gusto ko mamutin na. Makikita yung lang aruro nga inaldawa ka mapapanayay. Bangkag sa okay pala sa umat. Una mo. Napabot ngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho ka matan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabutang ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbang kiniti kastoy. Oh, apay nga agong unget ka nagawid lang daw. Kasano mga aming ka? Amin mo lang na masabak ko. Nagalas ti bagbakala. Ha? Nasabak ko ni nanang. Unay mo di jay. Nasabak ko ni angkal. Kastoy kasjay. Kaskada salag. Trabaho ta. Napabungan na matay. Kung kulala. Unay mo. Iso ti bagbakala. Anya laki. Dingay. Nay, apay ama kaunget ka kapudno man. Oh. Si kapay lang ti daganas na nga agunget. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akas tat ibagbagam. Anya. May samit to. Kapudno mga men. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti panagsakit ti teltel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya. Sa itakas tat ibagbagadakin ka, makaunget ka. Siyak ti makaunget, durabang ka kidin, nay. Ay, sana makait. Sana. Sana kung nga kung white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka.
Siya di makaunta kita ama. Day tati maganap mo, hindi kinasadot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.